Direktno sa Lorčina. Priča o jednom od najzahtjevnijih TV prenosa koji je naša kuća realizovala u posljednje vrijeme. Utorak, 21:45, prvi program. Kasnije li kad s tebi? A što to pričaš? Kako se osjećaš kao džep? Ko je Mila Kovač? Ona je kriminalac. Vidi što si mi napravio od lica. Đavo, Savu, đavo! Dobro, ja ću se potrudim da taj zatvor bude što kraći. Olga, stani. Što kažeš da počnemo od nove? Komšija i ovo. Kad se vidimo? Danas imam seminar. Zabranjujem da tako govoriš o ženi koju ću ja da ženim. Što? Kako se zove? Ena. Tijena! Luka. Pazi kako se ponašaš, mane. Petar Serdar je humanist. Hoću da bude na pijenu od morja. A pušta mi glavu, kumim te molim. Nema ženitbe, nema udatbe. A djeteta će biti. Savo Bačić. Peto kolo Triglav Jadranske vaterpolo lige donosi novi crnogorski derbi. Novljani sa 3 pobjede stižu u Budvu, čiji je tim do sada imao polovičan učinak. Budva Jadran u srijedu na drugom u 20 časova. Treća sezona emisije u Centar na javnom servisu. I ove sezone očekuju vas najzanimljiviji gosti iz zemlje, regiona i međunarodne zajednice sa pitanjima koja biste im i vi postavili. Ovog četvrtka u 21 sat naš gost je Ova zemlja nam je dom. U vremenom i burnom žilištu čovjeku je sreća nepoznata. Prava sreća za kom vječno trči, on joj ne zna mjere ni granice. Što se više k vrhu slave penje, to je viši sreće neprijatelj. Naša zemlja, mati miliona, sina jednog ne mož vjenčat srećom, samovlacen kad postane njenim, tad nazdravi čašom Herkulovom. Petar II. Petrović Njegoš rođen je 1813. godine, a umro 1851. u 38. godini. Sa svega 17 godina postaje vladar i vladika Crne Gore, kojom je vladao 21 godinu.
Za života će Njegoš biti malo omiljen zbog surovog vladanja i gušenja samovolje nepokornih plemena. Kao pjesnik će biti zanemaren, neprepoznat. Vijekovi koji dolaze nakon njegove smrti potvrđuju da je često ta samovolja imala svrhu, a da je nadahnuta pjesnička riječ ono najvrijednije što nam je ostavio u nasljeđe i što nas i danas inspiriše i oblikuje. Tumačenje Njegoševog dijela mjera je naše ljudske, kulturne i intelektualne zrelosti. Nažalost, često smo pokazivali da ga nijesmo dostojni, da ga upotrebljavamo i zloupotrebljavamo. Time Njegošu činimo ozbiljnu nepravdu, a sebi uskraćujemo pravo na civilizacijski iskorak. Ona vrsta zloupotrebe koja je karakterisala 90. godine, a odnosila se na Njegoševo djelo, više nije aktuelna, promijenila je formu, danas su neke druge forme u igri. 90. godina Njegoš je bio korišćen u najprizemnije političke svrhe, jer se smatralo da u stvari pozivanjem na njega i njegovo djelo od prije 170 godina, da jednostavno daje legitimitet za jednu političku praksu koja je bila i antinjegoševska i anticivilizacijska, ali koja je, nažalost, karakterisala upravo te 90. godine. Ono što je tada bilo bitno i značajno jeste da se Njegoš karakterisao i kao genocidni pjesnik. Tragovi te karakterizacije mogu se pronaći i danas, ali u suštini su pogrešni, jer počivaju na jednoj veoma pogrešnoj pretpostavci, odnosno zamjeni teze, a to je da jedno književno-umjetničko djelo koje je stvarano prije 170 godina može biti oslonac i legitimacija za političku praksu danas. To je greška. Greška je svakako i u tome što Osmanlije i Turci iz Njegoševog vremena, dakle oni stvarni, istorijski, sa kojima je Njegoš imao političkog posla, nikako i ni na koji način ne mogu biti današnji Bošnjaci ili muslimani. Koliko ja znam, o Njegošu je rečeno jako mnogo. Naravno, to što je o Njegošu rečeno kao mnogo, to predstavlja dio kulturnog nasljeđa Crne Gore i crnogorskog naroda. Ali po mom mišljenju o Njegošu nije rečeno ono što možda poslije 10 godina o Njegošu treba reći. A to je da, pored ove nesporne činjenice da je on veliki pjesnik, filozof, vladar i državnik, on je ipak čovjek svog vremena, sredine 19. vijeka, epohe nacionalromantizma i čovjek koji je svom narodu i kompletnoj vaseljeni uputio neke poruke koje smo mi dužni danas kritički da preispitamo. Dakle, moj osnovni motiv bavljenja Njegošem nije sam Njegoš, jer se ne smatram stručnim i sposobnim da cijenim njegovo djelo, ali kao društveno odgovoran čovjek postavljam pitanje ima li razloga za novo čitanje Njegoša. Dakle, ako postavimo pitanje ima li razloga za novo čitanje Njegoša, onda prije svega polazimo od činjenice da je Njegoš kao veličina, sakralizovana veličina u Crnoj Gori, vrlo često parola i billboard. Kad kažem parola i billboard, onda ima na umu da je Njegoš dio političkih proglasa svih političkih opcija u Crnoj Gori u zadnjih 200 godina. Bošnjački intelektualci nakon ovih nesreća koji su pogodili ove prostore tumače Njegoša kroz, recimo,
da krstimo krvlju ili vodom do istrage naše ili vaše i tako dalje, tumačeći ga kao, da kažemo, podstrkača za konfesionalne sukobe i istrebljenja. Njegoš nije to. Suština Njegoševog dijela je duboko uperena protivu svake vrste okupacije. Dakle, činjenice da je okupator bio Turska i da je to trajalo na ovim prostorima između 220 godina u Katunskoj nahiji i 500 godina, recimo, u Pljevljima. I to dijelo je na neki način iskazivalo u simboličkoj smisli bilo upravo protiv tog okupacionog poretka, protiv te Turske imperije, čiji je simbol bila luna. Ali njegov što nikad nije iskazao tako. On kaže krst i luna, dva strašna simbola, njihovo je nagrobnice carstvo. Recimo, on pjeva odu turskom sultanu koje kaže sunce koje griješ na suncima, svim Turcima, inšalah. Ali to niko ne tumači. Nego se upravo uhvatio za 2 ili 3 takve i naravno to je preslojeno sa jednim izmišljenim događajem, istragom Poturica koja nikada nije postojala na teritoriji Crne Gore. Dakle, ona je potpuno izmišljena i ona je u suštini trebala da mobiliše ljude u borbi protiv Turske imperije kao okupatora, ne protiv islama kao takvog. Jer vi nemate jedan jedini dokaz da je on bio anti-islamski raspoložen, ali anti-okupacijono da. Ako citiram samo neke od Njegoševih stihova, tipa Trijebimo gubu istorine. Vrlo često citirana parola u svim radikalnim ideološkim raskidima o Crnoj Gori. Bilo da se radi o lijevim greškama, bilo da se radi o četničko-partizanskom sukobu, bilo da se radi o zelenaško-bijelaškom sukobu. Ta poruka Trijebimo gubu istorine u stvari poruka koja je nastala u jednom vremenu, to je recimo sredina 19. vijeka. Ali je ona kasnije korišćena kao parola jer je izrekao veliki vladika. Veliki vladika je velik i po duhu i po riječi, ali kao i svaki pjesnik i veliki vladika izmišljao. Dakle, njegovo djelo stoji da je istoricijsko sobitije. Međutim, ne mali broj ljudi, a prije svega Petar Vukotić, koji je njegov savremenik, kaže da je vladika sve izmislio. Vladika je izmislio istragu Poturica kao jedan izmišljeni događaj koji je pretvorio u jedno epohalno poetsko štivo da bi mobilizirao sopstveni narod. Posjetit ću vas da je pokojni Vojislav Ponikčević napisao i knjigu o tome i da je nemali broj ozbiljnih historičara koji tvrde da te istrage Poturica nikad nije bilo. Zanimljivo je sad jedna druga stvar, da na ovu moju opasku, da istrage Poturica nikad nije bilo, najžešće reaguju oni koji tvrde da je Njegoš genocidni pjesnik. Jer je upravo konstatacija da istrage Poturica nikad nije bilo, u stvari jedna konstatacija koja Njegoša izmješta iz sfere događajnosti u sferu epskog i u sferu poetskog. Upravo dokazujući da je istrage Poturica navodno bilo i da to izmišlja neki tamo Šerbo Rastar ili ne znam ko, ovi koji tvrde da je Njegoš genocidni pjesnik u stvari uzimaju to kao početnu osnovu njegovog epskog radikalizma koji je služio u funkciji jedne nacionalno-slobodačke borbe. Njegoš je imao tu nesreću da je možda najviše zloupotrebljavani pjesnik u svjetskoj literaturi. I to veliki pjesnik slobode, sigurno najveći pjesnik slobode u svjetskoj literaturi. Prije svega, zloupotrebe su se kretale u tom pravcu da je primitivno tumačen Njegoš, da je primitivno proučavan, da je primitivno predavan u školi, da nije dovoljno delikatno govoreno o istrazi Poturica. Drugo, dugo se vjerovalo da je istraga Poturica istorijski događaj,
Međutim, nema nikakvih tragova o tome da je istorijski događaj. Njegoš je genijalno izmislio istragu da bi to bio prolog za dramu Gorskog vijenca. U tome je i njegova genijalnost. Nije slučajno to stavljeno kao prolog Gorskog vijenca i kao razlog za čitavu dramu za oklijevanje vladike Danila i tako dalje. Drugo, često, s obzirom na taj naš nepokretni pravoslavni mentalitet, zakržljale svijesti, to je, koja je i dalje antiislamska, kao da je u pitanju 1830. godina, recimo, godina kad je Njegoš došao na vlast, to svakog trenutka kad dođe do nekog poremećaja kod nas, odmah oživi to antitursko raspoloženje, kao doći će Turska koja se davno povukla sa balkanskih prostora i nema nikakve šanse da se više tu vrati, ali to je to korišćenje, taj šovinizam koji stavlja Njegoša kao podlogu. Iskazat će, moram to da kažem, jedan čudni stav u Gorskom vijencu, tome najveličanstvenijem dijelu. On će antiislamizam i antiturstvo izjednačiti. I jednako zlom ljudskim smatra islam i Turke. Šta biva? Taj naglašeni antiislamizam izjednačen sa Osmanskom imperijom, a nije su svi islamisti Turci. Možete misliti koliko je naroda na planeti koji su islamske vjeroispovijesti, a nijesu Turci. Moramo priznati, pozitivno je djelovao na kolektivnu svijest crnogorskog borca dok su vođeni ratni okršaji sa Osmanskim carstvom. Pa bilo na Fundini, bilo na Grahovcu, bilo na Vučijem dolu, mora se priznati da je taj strašna mržnja protiv islama i mržnja protiv Turaka koristila je na tim bitkama. Ali, nažalost, kad su se Osmanlije povukle 912. 13. godine s Balkana, odakle su i došle, u svijesti naroda ostao je ta antiislamska mržnja, pa je dolazilo do teških zločinstava. Ta ideološko-politički dimenzija Gorskog vijenca je imala takvu ulogu i pozitivnu, kasnije vrlo negativnu, i danas u tumačenjima Gorskog vijenca u multietničkoj Crnoj Gori, koja je više vjerska i više nacionalna, tu Njegoševu dimenziju zaista treba izbjegavati. A onda sad bi me neko mogao pitati, pa onda šta tumačiti? Pa Gorski vijenac je ljudi prebogat ljepotama koje se mogu unositi i u čitanke i o kojima se može govoriti u ovakvim prilikama i gdje god hoćete. Njegoš zaslužuje da se 200-godišnjica njegova rođenja proprati, ali da se kritički pristupa. Dakle, u istoj mjeri, ukoliko se kritički pristupa nekim dimenzijama, kao što je ova antiislamska i antiturska, isto tako se može tumačiti veličanstvena poezija koja je ipak nije niko stigao u istoriji crnogorske književnosti. Tu postoji jedan ključni nesporazum između onoga što Njegoš jest i njegovo vrijeme i interpretacije Njegoša u 20. vijeku. Jer već početkom 20. vijeka, pogotovo u Beogradu, pogotovo u beogradskoj kulturnoj sredini, se javlja jedan veliki pokret koji je počeo sa Nikolajem Velimirovićem, kasnije sa Isidorom, ali gotovo i svim ostalim srpskim piscima, važnim i manje važnim. Gotovo da nema pisca u prvoj polovini 20. vijeka koji nešto nije napisao Njegošu. I
to su uglavnom tekstovi onako duboke odanosti, jedne dakle, egzegeze, jednog bogotvorenja Njegoša, prije svega kao tvorca kosovskog mita. I tu je, dakle, sužena ta Njegoševa, ta Njegoševa djela, to Njegoševo značenje. Mi o Njegošu moramo govoriti oslobođeni romantičarsko-epskih, guslarskih konstrukcija, mitoloških, mitomanskih, što bi rekli koherentno istorijskim činjenicama. On ima epohalne zasluge za razvoj crnogorske državotvorne i nacionalne svijesti i stati na put u smislu kritičkog sagledavanja svih onih zloupotreba koje se vezuju za njegovo ime i za njegovo dijelo. Pritom, naravno, reći i ono što je istorijska činjenica, mada je to takva bila epoha, da je on bio surov kao vladar, da je težio apsolutnoj vlasti i imao je, ali sveukupno on je simbol crnogorske državnosti, crnogorske nacije i onoga što čini kvintesenciju i srž crnogorske nacije, a to je svijest o slobodi i borba za slobodu. Zapravo, on je emanat da je crnogorska država i nacija rođena u krvi, da se krvlju branila i da je sloboda osnovni postulat crnogorske državotvorne i nacionalne svijesti. Njegoš je tome dao nemjerljiv doprinos. Sve one priče koje žele Njegoša napraviti jednim dogmatom, jer Njegoš je pjesnik slobode, vladar slobode. On je i sam govorio da ove gore ne trpe regule, a i sam je bio antidogmatski nastrojen. To njegov filozofsko-književni rad i uopšte politički rad potvrđuje. Navodi nas na zaključak da Njegoša moramo promišljati bez zloupotreba, jer jedno je Njegoš, ono što je činio, što je saobrazno istorijskim činjenicama, što je provjerljivo. Drugo je njegova instrumentalizacija, manipulacija, zloupotreba u političke svrhe. Njegoš danas sve za zloupotrebe koje su vezane za njegovo dijelo nije kriv. Njegoš je takva ličnost da je bilo zaočekivati zapravo prirodno da se njegovo delo i njegov lik, kako se to kaže danas, zlupotrebljava. Ono što je meni smetalo i ranije, s tim što moram reći da je tih zloupotreba ipak manje, što je dobar znak. Ono što mi je ranije smetalo, to je jedna vrsta prostakluka u toj zloupotrebi. Jer ona osnovna zloupotreba je bila naravno oko Njegoševog porekla, odnosno da li je Njegoš Crnogorac ili Srbin, što ta rasprava je potpuno besmislena. A kad kažem, bila je prostačka, to govorim zbog toga što Njegoš naravno rođen je tu da je rođen, Petrović, Crnogorac. Međutim, mora se reći da je Srbija i srpstvo bila Njegoševa slabost, odnosno njegova velika vrednost. Naime, on je voleo i Srbe i Srbiju, on je znao istoriju Srbije, znao je da je srednjovekovna Srbija bila moćna i u sklopu njegovog pogleda na svijet i njegove ideje o udruživanju svih slovenskih naroda bio je svestan da se to bez Srbije ne može uraditi. I prosto u svim tim njegovim tekstovima i u njegovim pismima vidite jednu neizbranu ljubav prema svim slovenskim narodima, ali pre svega prema Srbiji. I on je patio, naravno, što je Srbija prolazila u njegovo doba kroz veoma težak period, srpska država i srpski narod. I on je zbog toga i posvetio prahu oca Srbije, Karađorđu, Gorski vijenac.
Što se tiče tih zloupotreba, iza njih je uvijek određena politička namjera i jednostavno veliki je grijeh, čini se veliki grijeh, naravno, znate, ne prema Njegošu, nego prema nama. Jer smo uvijek mi u igri. Mi smo ti kao ljudi u jednoj kulturi, kao ljudi koji baštine određenu tradiciju, mi smo ti kojima se čini nepravda ili koji se tome trebaju oduprijeti. Postoji jedan, znate, licemjerno je strašno, neke savremene zahtjeve, kao što je recimo politička korektnost, koja se pojavila krajem 80. godina, a 90. godina u Americi, a 90. godina za vrijeme demokratske vlasti u Americi je doživjela potpunu afirmaciju i etabliranost. Dakle, nešto što je savremeno primjenjivati na autore od prije 200 godina. Mislim da je to prvo jedno licemjerje, a isto tako mislim da je to dokaz jednog histeričnog nastupa savremenoga trenutka koji smatra da je najpravedniji i najbolji u odnosu na sve ostale trenutke. I oni koji smatraju da je Njegoš pisac koji više, pjesnik koji više nema prostora u savremenosti, vjerujem da griješe. I vjerujem da, kao i mnogi svjetski značajni pisci, da je i on itekako otvoren za nova tumačenja i nova razmišljanja. Sad zavisi od naše kulture da li ćemo mu tako pristupiti. Vidite li čudo, Crnogorci? 100 puta sam gledao oblake gdje iz mora dođu na gomile i prekrile svu ovu planinu. Sijevanjem i s velikom jekom i lomnjavom strašnije gromova. 100 puta sam ođen šedio i grija se mirno sprema sunca, pod sobom munje i gromove gleda. Slušađeno cijepaju, gleda jekom grada stravičnoga gdje s podanom jalove oblaci, ali ovoga čuda još ne viđo. Vidite li, ako Boga znate, koliko je mora i primorja, ravne Bosne i Hercegovine, Albanije upravo do mora, koliko je naše gore crne, sve je oblak, pritiska jednako. Svud se čuje jeka i grmljava, svud ispod nas munje sijevaju, a nas jedne samo sunce grije. Kad bismo pratili historijat zloupotrebe Njegoša, onda bismo vidjeli da se na njega pozivaju isti oni koji su u ime Boga činili praksu zločina. Ta zloupotreba ide čak dotle da se Njegoša diže ili pokušava ga se proglasiti ili će ga se moguće proglasiti svecem. Kad pogledate takvu dimenziju rada ideoloških moćnika na Njegošu, onda možete steći samo jednu sliku. Pa da, na njegovoj veličini moguće je da se mizerni svjetovi legitimiraju kao nekakvi tobože ozbiljni svjetovi. Ta zloupotreba je posljedica što on na neki način simbolizuje, kao što simbolizuje moć i autoritet naše države, onaj njegov dvor na Cetinju, dakle Biljarda, kao što on lično simbolizuje kolektivni duh Crnogoraca u posljednjih, recimo, 500 godina opstanka na ovom prostoru. On je nužan u tom smislu da se zloupotrebljava sa strane onih koji smatraju, naravno, imaju neke imperijalne ambicije na ovom prostoru. Ta zloupotreba je svakodnevna, vrlo je delikatna, dakle sofisticirana, veoma opasna i ostavlja dugotrajne posljedice.
Problem njegove zloupotrebe je sljedeći. Njegoš je na neki način kao taj simbol, dakle, spada u nešto što se zove kulturna baština. Kao što je Beethoven i Tolstoj kulturna baština, tako i Njegoš, i to svjetska. Ako bi nestao ovaj narod sa scene, kroz njegovo dijelo progovorilo bi kroz 1000 godina da se zna da je taj narod postojao na ovom prostoru. I onda svi oni koji imaju ikakve ambicije pokušavaju da ga tumače na svoj način. A kako sam vam kazao, u sadržini njegovog iskaza, pjesničkog, filozofskog i svakog drugog, vi imate mogućnost da ga tumačite na bilo koji način. Dakle, ili kroz Njoskupljava vijeka, ili kroz to, ili kroz njegove, naravno, jer on je kao čovjek u političkom smislu, moramo kazati, bio konzervativan. Dakle, on nije bio čovjek koji je razumijevao prostor i vrijeme na način koji je jedan magistralni pravac koji udarila, recimo, Velika francuska revolucija. On je tu bio dosta konzervativan, živio u jednom prostoru koji imao sa svim druge probleme istorijske i on to nije osjećao tako, na takav način i onda je, recimo, pisao jedan predgovor koji je napisao predgovor posveta praha oca Srbije, što je, recimo, dovoljno danas da iz Beograda na neki način, pokušajući preko toga da ga zloupotrebljavaju. U 20. vijeku srpska nacionalna ideologija Njegoša uzima kao jednog od glavnih elemenata tog svog nacionalnog programa. Dakle, uz Svetog Savu Njegoš je drugi oslonac te ideologije, u kojoj, naravno, sve crnogorske specifičnosti se pokazuju kao provincijalne i utapaju se u jedan najširi srpski nacionalno-kulturni korpus. I, dakle, u tom smislu se koristi se Gorski vijenac, naravno, nekritički i nerazumijevajući u stvari kontekst, političke prilike, vrijeme u kome je to pisano, gdje Njegoša isključivo tretiraju kao srpskog pisca. Prenebregavajući, recimo, vrijeme tog velikog romantičarskog zanosa, kad imate početkom 20. vijeka da u Hrvatskoj Ivo Vojnović, Vladimir Nazor, Ivan Meštrović, čak i Miroslav Krleža, kaže, svi smo mi bili pijemontezi. Imaju taj kult Kosova, kosovskog mita kao jednog oslobodilačkog hrišćanskog mita oslobođenja južnih Slovena poslije 400 godina ropstva. Ali s druge strane, Njegoš koji je za vreme svog kratkog života ipak veoma mnogo putovao, nikada nije bio u Srbiji. To jednostavno nije, čini mi se, bilo čak ni moguće, mada prava granica između Srbije i Crne Gore napravljena je znatno kasnije, ali svejedno on nikada nije bio u Srbiji. Dakle, jedna vrsta njegove obsesivne ljubavi prema Srbiji je zloupotrebljena. Ja mislim da je to veliki plus i da to ne treba kriti. To pokazuje kakav je on kosmopolita bio i kako je znao da anticipira neke stvari. Naime, na unutrašnjoj strani knjige Laže car Stjepan Mali piše da je knjiga štampana u Zagrebu u Jugoslaviji. Znači, on je 60 godina pre ideje i pre stvaranja, onake kakva je bila 1918. Jugoslavija, Njegoš je pisao tome. To je bio njegov san. On je znao da se slovenski narodi mogu okupiti samo zajedno, osloboditi u tom trenutku Osmanlijske imperije. Gorski vijenac je nesumnjivo od svih značajnih dijela crnogorske književnosti i kulture, kao što su Poslanice Petra I, Imovinski zakonik Baltazara Bogišića,
primjeri čovječstva junaštva Marka Miljanova, dijela Ljubišin i tako dalje, on najviše i najdublje označava tu crnogorsku diferenciju, specifiku tog malog naciona koji je dakle kroz tu dugovjekovnu borbu stvorio taj jedan posebni etos i samosvijest. A konačno i svijest drugih o individualnosti crnogorskoj, što je također važno. Posjetit ćemo da je u posljednjoj AB revoluciji Njegoševa slika bila mnogo više prisutna nego Titova. Da li je to Njegoš član nekog glavnog odbora neke političke partije, da li je on član nekog izvršnog odbora koji realizuje neke ideje ili je Njegoš veliki pjesnik kojeg jedan narod cijeni i poštuje zato što je veliki po svom dijelu i koje želi da ubaštini u nešto što je savremena evropska kulturna vrijednost. Problem nastaje kada se, i to je još jedna vrsta zloupotrebe, kada se dakle Njegoš koristi i to prisvajanje Njegoša kada se koristi da bi se dokazalo kako crnogorska kultura nema nikakve veze s njim i kako on ne pripada Crnogorcima. Što je naravno bizarnost svoje vrste. Ne smatram. U samom dijelu je itekako taksativno, fino navedeno i ono što sam rekao zaista nije ostao nikome dužan. Ono što vidim iza toga ne vidim niti literarne, niti kulturne, vidim isključivo političke razloge, a navikli smo na to. Navikli smo na to i ja ne znam, nije stvar u tome, vi ne možete zabraniti naravno. Ali ja vjerujem da možete ne pristati na to, kao što recimo ja vjerujem da treba ne pristati na njegovu ikonu iz Photoshopa, znate. I kad pogledamo tu ikonu, nešto se u nama buni. Šta se buni? Pa buni se kulturna percepcija. Mi ga ne doživljavamo kao sveca, nikoga ne doživljava kao sveca, ali onaj ko je to htio da napravi, ko je to de facto napravio, računa otprilike na sljedeće. Računa naviknuće se Crnogorci. Oni se lako na svašta navikavaju, kao što su se navikli na limenu konstrukciju na Rumiji, pa za 30-40 godina bit će priča da je lično Sveti Sava postavio. Takva vrsta zloupotreba uvijek je kratkog daha. Ona traje izvjesni period, dok ideološka moć ima medijsku, akademsku i sličnu drugu podršku, pri čemu ostaje djelo. Kaže Derrida na jednom mjestu da kontekst isključen iz teksta se uvijek nameće kao nešto što nas upozorava na moguća nova čitanja. Jednom isključen taj kontekst iz teksta, Njegoša je umjesto pisca oslobodilačke ideologije pretvorio u pisca osvajačke ideologije za velikosrpski projekt. To je uvidio davno Đilas. Polemizirajući sa interpretacijom Nikolaja Velimirovića, Đilas je takvu vrstu interpretacija proglasio primitivnim nacionalizmom. Kad danas pogledamo, odgovornost tih interpretacija nemjerljivo je velika. Ne samo da su ubili Njegoša u estetskom i etičkom smislu, nego su zapravo unutar svojih ideoloških svjetova ubili i sami smisao ljudske etike. Dok su bile takve strašne apokaliptičke situacije, mnogi su pokušavali iz Njegoševog dela da izdvoje jedan deo koji će biti ratoboran, koji će biti agresivan,
i koji će opravdavati nasilje nad drugima. To nije drugčije moguće objasniti nego njihovim prizivanjem stihova neka bude što biti ne može. Ja mislim da je to jedan krasan stih, da je to jedan stih koji odražava i Njegošev život, ali je u suprotnosti sa njegovim učenjem i u Luči mikrokozma i u njegovom čitavom radu tokom života. On nije želeo prelijevanje krvi, on nije želeo da se svoja patnja sveti patnjom nevinih. Tako da mislim da je u tome najveći greh svih koji pokušavaju da manipulišu sa Njegoševim rečima ili da ga iskoriste za opravdavanje svojih, neću reći baš plemenitih ciljeva. Njegoša treba tumačiti u kontekstu vremena i u kontekstu vremena i političkih prilika iz kojih on misli i na koje misli kada piše Gorski vijenac. A s druge strane, samo oni koji nedovoljno ulaze u problem Njegoša, nego ne ostaju na površini, mogu da smatraju da je on neko ko krši moralne principe i etičke principe. Kao što sam rekla, Njegoš je vrlo dosledan u poštovanju prava, pravde, etičkih i moralnih principa. I na kraju Njegošev Gorski vijenac nije filozofija napada, nije filozofija nasilja. On zapravo jeste filozofija odbrane. Ključni stih u Gorskom vijencu jeste odbrana je s životom skopčana. Sve, dakle, vrste u prirodi Njegoš veoma konzistentno razvija filozofiju odbrane u Gorskom vijencu. A ko je napadač? To je potpuno marginalno. Znate, zloupotreba je uvijek bila na tom fonu ko je napadač, ko je sad taj drugi. Drugi je po Njegošu svako onaj ko krši moralne principe. I onda to ne bi trebalo vezivati ni za kakvu etničku ili nacionalnu ili bilo kakvu drugu skupinu, nego za sve ljude koji krše istorijske i moralne zakone. Njegoš Crnoj Gori treba dvojako. Crnogorcima treba kao potvrda njihovog identiteta. Srbima treba kao potvrda da je on u stvari najveći promotor srpstva i u tom smislu njegovi stihovi Pleme moje snom mrtvim spava su u svim udžbenicima srpstva, koliko ja znam na ovim prostorima. Šta to znači? To znači da Njegoš treba nama. Ali ja sam zato da Njegoš ostavimo njemu, njegovim mislima, a da mi pokušamo od njega uzeti ono što je najbolje. A ima mnogo toga i prosto završio bi ovo moje obraćanje na način da sposobnost da se od Njegoša uzme ono što je najbolje, sposobnost naše zrelosti. Tvrdim da je Njegoš izgleda bio prepametan za sve nas i da smo mi od Njegoša do sad uzeli samo ono najgore. Ako je to tako, onda smo mi ovu 200-godišnjicu Njegoša unizili i unizili smo samo pjesnika. Jer ako to nije to tako, onda vjerovatno ja ne bi imao razloga da pričam o Njegošu na način na koji pričam. S točke svake pogledaj čovjeka. Kako hoćeš, sudi o čovjeku, tajna čovjeku. Čovjek je najviša. Ako istog sunce svjetlo rađa, ako biće vri u luče sjajne, ako zemlja proviđenje nije, duša ljudska jeste besamrtna. Mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamo obuzeta.
Jedan od tehnički najzahtjevnijih TV prenosa koji je televizija Crne Gore realizovala u posljednje vrijeme je prenos svečanog otvaranja obnovljenog Njegoševog mauzoleja na Lovćenu. Najveći problem u njegovoj pripremi bio je transport opreme na sam vrh Lovćena na plato ispred mauzoleja gdje je svečanost organizovana. Transport kamera, stativa, krana, kablova, rasvjete i prateće opreme stepeništem bio je nemoguća misija, pa su nam u pomoć pritekli pripadnici helikopterske jedinice Vojske Crne Gore na čelu sa komandantom vazduhoplovstva pukovnikom Živkom Pejovićem. 2 dana prije prenosa i dan prije transporta, tokom izviđanja terena određeno je mjesto gdje će helikopteri slijetati, mjesto utovara opreme, pravci kretanja. Dogovoreno je da se oprema zbog njene količine transportuje sa 2 helikoptera koji će naizmjenično slijetati na usku stazu ispred mauzoleja. Pred početak akcije briefing, upoznavanje naše ekipe sa načinom na koji se pristupa letjelici, mjerama sigurnosti u njenoj blizini i u njoj samoj, kako bi zadatak bio bezbjedno izvršen. Slijedi redovna provjera letjelica i akcija može da počne. Na obje pozicije raspoređeni su pripadnici vojske i naše tehničke ekipe kako bi slijetanje i polijetanje kao i utovar i istovar opreme bili što brži i bezbjedniji.